I poštovani gledatelji BH Zmajevi Bosanski Petrovci YouTube kanala, dobrodošli u analizu utakmice 16. finala između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine koja je odigrana sinoć od 2 sata iza ponoći. Nažalost, naša reprezentacija izgubila je od domaćina svjetskog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Nažalost, nismo prošli dalje u osminu finala svjetskog prvenstva. Naša se bajka sinoć završila porazom. Odigrali smo zaista lošu utakmicu protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Nismo uspjeli čak napraviti ni kada su Amerikanci ostali sa desetoricom. Naša reprezentacija nije ništa uspjela da napravi. Nažalost, izgubili smo, reprezentacija izgubila 2:0. Pali smo bez ispaljenog metka protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Jesmo pred kraj susreta imali 2 šuta u okvir gola u drugom poluvremenu preko Mahmića. Ostalo sve, prvo poluvreme smo imali neke šanse, pogotovo ona šansa Begović kad je šutirao iz kornera, zamal nije zabio gol, to je bio jedan pokušaj. Onda onaj poništeni gol, onaj poništeni gol iz offside-a, onda su našom greškom i greškom Vasilja su došli do prvoga gola. I drugi gol je isto išao, drugi gol je možda čak bio drugi bi gol se trebao diskutovati zato što je drugi gol baš je bio diskutabilan zato što je nije faul, sudija iz Brazila je to dosudio. Iz toga gola su Amerikanci dali gol i tu je Nikola Vasilj kriv, ali ne treba kriviti nikoga od igrača. Oni su dali maksimum u ovoj utakmici. I zaista ovoj reprezentaciji samo treba odati priznanje što su radili za ovih mjesec dana na svjetskom prvenstvu. Treba im dati priznanje, treba ih sada dočekati u Sarajevskom aerodromu, na Sarajevskoj luci, u zračnoj luci, treba ih dobro ispratiti aplauzom, ne treba ih kritikovati. Evo, vidjelo se šta su radilo kod selekcije Južne Koreje kada su navijači gnjevno dočekali svoje igrače nakon svjetskog prvenstva, nakon što su ispali iz grupne faze. Navijači su baš brutalno dočekali Južnokorejance Hon Min Sona i njegove igrače. Tako neće se našim igračima desiti u Sarajevu kad dođu. Sinoć će biti gromoglasni aplauzi naših navijača. Veliki podršku će dobiti svi igrači koji su dali svoj maksimum na ovome svjetskom prvenstvu i treba se što bolje pripremiti za nadolazeću Ligu nacija koja nam slijedi u septembru. Igramo u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Tu se što treba bolje pripremiti. Reprezentaciju. Krajem augusta nas očekiva i prijateljska utakmica. Savez trenutno traži protivnika, ali nek nađe Savez što jačeg protivnika da se naša reprezentacija pripremi za Ligu nacija i onda idemo u Varšavu, prvu utakmicu. Drugu utakmicu igramo u Bukureštu protiv Rumunije. Tu bi trebalo očekivati možda da se borimo za prva 2 mjesta zajedno sa Poljskom, a Poljska isto nema više ni Roberta Lewandowskog, oprostio se od reprezentacije. Opet su Poljaci tu najjači, a dobri Šveđanci imaju Šveđani koji se igraju u ovo svjetsko prvenstvo, koji se ispao od Francuske. Ima Gyökeres i ima Isak, imaju 2 najjači igrača u Švedskoj. Njiha će biti borba za prva 3 mjesta. Nadam se da ćemo to uspjeti proći, da ćemo se što bolje spremiti za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. I da ćemo otići na to Euro, konačno po prvi put da i Bosna i Hercegovina ode na Europsko prvenstvo i da onda naredno svjetsko isto da odemo i direktno na svjetsko. Nadamo se da će ova reprezentacija to uspjeti. Imamo zaista mladu reprezentaciju. Sjajna je budućnost pred ovome reprezentacijom Bosne i Hercegovine, ovim našim igračima. Mladi su, treba im dati podršku, ne treba ih kritikovati. Selektor Barbarez je sinoć emotivno doživio poraz, pošto je njega to poljuljalo. Nažalost, završio se put naše reprezentacije, ali nema veze, ide u Liga nacija i pratit ćemo i tokom Lige nacija. I ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u ponedjeljak kada radim
pripremu utakmice drugog pretkola Lige šampiona između borca iz Banja Luke i Levskog i Sofije. Pozdrav to data i u utorak isti tu noć radimo i analizu prve utakmice Lige šampiona. Do tada doviđenja i pozdrav.